سبا ولا هريما كردستاني لباشوري كردستاني هالبجارتن برلماني بريبا بتشن اف هالبجارتن بيگومان نتنه جبو باشوري كردستاني جبو هريمي جبو حمو كردان جبو پرچين دنين كردستاني جيگلكي گرينگه سروكي انجمنا اجتماعية كرد للسوري انا كسي سليمان اوسو لسر هالبجارتن كويس سبا بيستي ما هي بريبا بتشن داخويانيك بلافكر قوت بنيرن چد بيجه دبيجه او دست وردان دست خو ناخن ناوا کاروبار نریما کردستانی او لدجی لیسته که پشتگیری لیسته که دجی ناکن یعنی هلوستا انجمنه انا کسی اوه دبیجاج بو هلبجارتنا نونرین خو لپارلمان هریما کردستانی او ریزه لإراده کردستانیان دگرن باوریا وان به سروک برزانی هیا کوی ریوبریا وی و ازمونا دموکراتیک ریا و گارانتور پاراستنا و بمینه میشه. سلیمان اوسو هر وها گوت باوری وان به هزین امنیجی هیا جبو پاراستنا ولاتیان جبو کو بکاربن با آزادی دنگ خواه بدن و ری ندن سخت کاری کد هل بجارتنا دا چی بمن. اوه هلوستا انجمنا کردیا انا کسی سروكي انجمنه سليمان اوسو داخويانيا ويبو من قوت سبا هالبجارتنين برلمان كردستانينا روداو رومالك ريكو بيك جبوان هالبجارتنا بكي ازي لسر في مجاري باخفم همجي روج اوي كردستاني همجي اوروبا چافدير هاتنه چافديرين بياني هاتنه چافديرين كرجي هاتنه يك جوان چافديرين كوج روج اوي كردستاني هاتيه باريزره و چافدیری هالبجارتنا بکه محمود عمره استودیو میوان منه ج روز آوای کردستانیاتی که محمود کرم که بخیراتی خير دار جي كاك محمود تمامه انا كيف فردواري نه انا كيف فردوار الدرينات بيجي فردوار بنير ما يزوج فيرو بيدا بدرخن هاون هالو درخن والله اري تمام تشكرا كاك محمود بخيراتي خير دار بس هونج روج اوای کردستانی هاتنه جبو چافدیری هالبجارتنا بکن ام دهوج قامشلو هاتنا جوام چافدیریان هالبجارتنی هریما کردستان عراقی بکن هون چند کس هاتن ام پیش کس جروج آوا هاتنا هروها شاندک مج اوروبا جهاتي درباسي كردستان عراقي باشه هوني چافدیری بکن يعني اف تجربه ويا يكما تجربه و چافدیری ده هي یا ناکه ما مستا ام اندامي رخصتان ما في مروفا لسوريا ما في افريخستن ده هزارو چاره پشتی سرهلدانا قامشلو چيبو جبر بيتفيك هندروي كردستان سوري برخصتن ما في مروفا هبو ما اف رخصتن دادا مزراندن جبو امکاربن بروانی دبر گرتین سرهلدانه ده بکن ما باش دکاری خدا من داخویانی دان ام پشتگیریا گرتیا حاضر بون ام دادگاه ده باش حاضر دبون و هروها باش ازمونه ما چبون ام حاضر بون دگلک کنگرین ناف دولتی ده ما ریناماج مرکز عمالی دراسات حقوق الانسان وقت شاف ديرين ناف دولتی هالبجارتنا ما ورگرت ده هزارون هيب نافي رخصتنان مافين مروفا لسوريا ماف ام چافدير بون لهالبجارتني هريما كردستان عراقي ده استفتاء ده ام ازمونات دوا ام ديسا چافدير بون وقت چافدير الناف دولتي ده هندروي شبكة الاورو متوسطية ده ام چافدير بون الاستفتاء يجي جهش شهنازية ام وقت رخصتنان مافين مروفا لسوريا ماف ام صبا وقت چافدير الناف دولتي ام دوی کرنوالا کردستانی ده بشدار ببن باشه و برای چاوا دیتن پروسه هالبجارتنان و چافدیری کربو و اف پروسیس چاوا دیت یا هالبجارتنان باش در باس بيگو من سين دست بي نکری یا نو بحث یا برید کن استفتاء تجربه كردستان عراقي بيشكتي تربود عليه هالبجارتنا دج آده هزارونه جنهاجي استفتاء حتى رجاء إيرو باش بيشكتن چه بويا دواري هالبجارتنه دا دنگدانه دا دمجين خلقه دا ويچاوا صبا بشدار بن ام حاضر بون دود هالبجارتنين چافديري د هالبجارتنين تايبت دا مديت كار گلكي بحساني وبريك وبيك دچه وكالك نورمال درباس دبي وخلق باش بيره ورد دنگدانه دا و تبن بيكرن نديتن
ام وقت چاودێر اللي دبێژن ام دبێژن ته هەڵبژارتن سەرانسەری دنیای دەبێ بنپێکردن نابێ ام دبێژن اللهجی ام دبێژن بنپێکردن خویا هەڵبژارتنانە لێ ئەو بنپێکردن وەک گوتی مەقسوود تنەنە بەلکی جا هەنێک بیرەوەری هەیە هەنێک جارنا کەسن هەنا کێم ئەندام ئەو جارنا هەنێکی زەحمەتی چێت بێ حتا دەنگی خۆ ددن تشتن تەکنیکی هەنەت بکەینەکێ ئەv tiştê bûyî dîsa herî welatê pêşketî te dibe. Hûn çavarêne hilbijartinên sibê çawa birêve biçin kak Mehmûd? Em dibêjin wê hêviya me jî ew daxwaza me jî ew gor tiştê me ji do de şopandî wê siba karnevalek bê ahengek xweşiyê bê hindir wê Kurdistana Iraqê de. Ev tecrübe bêguman li Cemel Rojavayê Kurdistanê çê nebûne yanî hilbijartinên vî awahî çê bibin hemû aliyên siyasî têda beşdar bibin û rikberiya hev bikin û yanî opozisyon hebe biçûk hebin mezin hebin evaya li Kurdistanê hûn nejiyane. Kurdistana Rojava em daxwazê me ewa û kar û xebatê me ewa got seranserê Sûrî de û di Rojava de jî aramî çê bibe dengê fîşeka û dengê şer nemîne xelk diriyan helbijartina da cihê xwe bigire û meremê xwe û hedefê xwe pêk bîne. De behsa maf kir hûn komeleya maf yan ji rêkxistina maf dikar hinekî ji min re behs bikî kek Mehmûd yanî kengî hatiye avakirin çend kes tê de cih digirin karê wê yê sereke li Rojavayê Kurdistanê çi ye? Ez 2004 da rêxistina mafê mirova Sûrî hata damezrandin ji aliyên me çend kesava dîsa ez ê bêjim ji ber me dît bêtivîk di Kurdistana Sûrî de an Rojava de heye ji rêxistinên mafên mirova da karê me yî sereke jî hingî em karim li dadgeha ji bo girtiyên 2004 hazir bibin em hazir dibûn me daxuyanî derdixistin me binpêkên got di aliyên girtiyê me de an di aliyên Kurdê Rojava de me di aliyê daxuyaniya da û di riya şebekel oro mutewessitiyê de û Ma'hed Emmaniyê Dîrasat Hiqûqil İnsan û di riyan rêxistinên navdewletî ve me baş karîbûn raporên mehana an raporê salnama em bigihêne cihên dezgehên navdewletî. Ev maf navenda wê qamişlo ye? Navenda wê li Qamişlo we hevalê me li nûnerê me li Kurdistana Iraqê hene nûnerê me li Ewropa hene. Hûn raportên xwe digihînin kîjan saziya mafên mirovan? Em wek maf em endamên şebekel oro mutewessitiyê de em di wê navendê de em endamên şebekel oro mutewessitiyê de em di riya wê re jî em raporê xwe yî salnama em digihênin hemû dezgehên navdewletî. Hûn mafên mirovan binpêkirina mafên mirovan dişopînin li Efrînê hûn kar dikin? Em li Efrînê û li hemû herêmên Rojava û li Sûrî teva jî em endamekin Fîderasyona Duwelî an mafên mirova em zêdeyî sed rêxistinên herêmî û navdewletî ne bêhtir daxuyaniyê me û raporê me bin siha vê Fîderasyoniya Duwelî li Hiqûqil İnsan vî navî paya dibin. Gelek spas kak Mehmûd mala ava be hûn ji hewlê ji Qamişlo heta hewlêrê hatine û hêvî dikim sibê karê we serkeftî derbas be. Cihê şehnaziyê ya û ev derfedda min û cihê şehnaziyê ya em sibe di riya helbijartina re ne bi dengê şer û fîşeka em karibin her yek ji me cihê xwe û meremê xwe pêk bînin. Gelek spas. Zor zor spas. Mehmûd Emer parêzer û çavdêrê hilbijartinan mîvanê bûye. Molotov. Gelek spas. شێوەرمەندی ئەڵمانیا ئۆلاف شولز پشتی هەفدیتنا دۆ لەگەل سەرۆکێ ئەمریکا سەرۆکێ فرانسا و سەرۆکوەزیری بریتانیا ئیرۆ سەردانا تورکیە کرد و لە ئەنقەرێ لەگەل سەرۆکۆمارێ تورکیە ڕەجەب طەیب ئەردۆغان جڤیە پشتی جڤینێ ئەردۆغان و شولز بە هەڤرا کۆنفرانسەکە ڕۆژنامەڤانی یا هەڤبەش ساز کرد لە کۆنفرانسێدا شەڕێ ئیسرائیلێ و حەماسێ ئێرشên ku diçine ser Lubnanê êrişên İsraîliyên li ser Lubnanê rewşa penaberên ku li Tirkiye dimînin yên Sûrî ne koçberbûn gotûbêj kirin nirxandin
اردوغان گوت دەستپێکê nêzîkî 4 milyon koçber ji Sûriyê derbasî Tirkiye bûn. Niha jî derdora 3 milyon û nîv koçberên Sûriyê li Tirkiye mane. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dibêje hîn jî deriyê wan ji koçberên Sûriyê re vekiriye û got ew ê pêşwaziya Türkmenên Libnanê bikin ku ji ber şer direvin. Suriye'den ilk etapta Ji Sûriyeyê destpêkê derdora 4 milyon koçber hatin welatê me. Niha jî nêzîkî 3 milyon nîv koçberên Sûriyê li welatê me hene. Em niha jî mazloniya wan dikin. Di dema Birêz Merkel de li ser wê mijarê hevdîtinên me û hevkarî û alîkariyên me bo hev hebûn û me ew pêvajo bi hev re meşand. Heta niha deriyê me ji bo koçberên Sûriyeyê her tim vekirî bû û niha jî vekiriye. Niha di demeke wiha ya ku şer de koçber bêne Tirkiyeyê ku nav wan de yên Libnanê û Sûriyê jî hebin ku koçberên Libnanê bên welatê me deriyê me ji wan re vekiriye. Bi taybet ku ji Libnanê Türkmen bên bêguman em ê wan birayên me yên Türkmen werbigirin û deriyê me ji wan re vekiriye. gelenler olursa biz onlara da Sibe wê li Herêma Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê hilbijartinên parlemanê birêve biçin. Ev hilbijartin bêguman ne tenê ji bo Başûrê Kurdistanê ji bo Herêmê ji bo hemû Kurdan ji bo perçeyên dinên Kurdistanê jî gelekî giring e. Serokê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Enekesê Silêman Oso li ser hilbijartinên ku wê sibe bîstê mehê birêve biçin daxuyaniyek belav kir. Got binêrin çi dibêje? Dibêje ew destê werdanê destê xwe naxin nava karûbarên Herêma Kurdistanê ew li dijî lîsteyekê piştgiriya lîsteyekê din jî nakin yanî helwesta encûmenê enekesê ev e dibêje ji bo hilbijartina nûnerên xwe